Oh yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rio News Press. Nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Abatara mu mwere mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Congo Brazzaville, Central Africa, Mozambique, Malawi, South Africa, United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nongere mbabwira ati habari iza subabari za masiku, habari za mucana, habari za John bitewe n'ingengabihe yanyu. Ndagarutse rero ni David Hussein mwenyekiti kabisa muri izi mikoro za Rio News Press. Wowe udukurikiye urinde uherereye, ndagira ngo ubanze uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere tubanye, niba atari ubwa mbere kora ku gifunsi kiraba mu kirere nyamuna, ni like, share, commentaire, hasige dukomeze kugera atwana gatano kukandi. Ariko hagati aho kubifuza kwinjira muri groupe kugira ngo mubashe kubona amwe mu mavideo tutabashe gutambutsa hano, dore ko hano bitemewe amavideo yo ku rugamba ndetse namwe mu makuru tutabasha gutambutsa hano kuri YouTube, dore ko yose atemewe kuyahatambutsa. Waza kujya ahantu hari mall ugakoraho ukajya muri description ukarebamo link yacu ya WhatsApp, asire ukisanga muri groupe nyamuna, tukarusha kugenda tubana mu makuru y'ubudasa akomeza kugenda atambuka hano kuri Rio News Press. Twese cyane rero amakuru yacu tunahera mu ntara Kivu Majyepfo, magingwa ya abakurikiye urugamba rw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bose baribaza uko intambara y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo izarangira. Magingwa ya mama 23 ikomeje kwa avansa ishaka kwigarura umujyi wa Uvira, nyamara Wazalendo FDNB bamaze gutsimbarara Pluto. Baravuga bati mama 23 nizigera yinjira Uvira, nkuko ngo rwose ngo indogobe bigoye kwinjira mu mwenge w'urushinge. Ati mama 23 niko bigoye nyamuna. Magingwa turaza kunyarukira mu bice bya Nyangezi, ndaza kubabwira uko byifashe magingwa amakuru mabwa na societe civile. Muraza kunyemera nyarukire mu karere ka Minembwe, ariko by'umwihariko muraza kunyemera nyarukire mu gace ka Kaziba. Aka gace mbabwira ati kari kuba tombe nyamuna. Wazalendo FDNB FARDC bamaze kwambara, bamaze kwikwiza nyamuna. Urugamba rwamaze guhinamirana hagati y'abarwanyi ba 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'abafatanya abikorwa bacyo Wazalendo ndetse n'abashingana. Ibi turagenda tubigaruka 5 kwa 5 kabisa ndani kwa ndani muri Uvira. Rero Wazalendo yamaze kuvuga ati General Gasita ati apana ati jamais ntago bishoboka. Ati Gasita afite umupango umwe n'uwa abanyarwanda, ati ashaka guhirika ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Wazalendo yamaze kwigaragambya, yamaze kuvuga ati ibi ntago bishoboka. General Gasita yamaze gutabwa icyo mu byo twakwita wenda yamaze guhabwa mbarigo, ntabwo yemerewe kurenga umujyi wa Uvira. Ibi turagenda tubigaruka 5 kwa 5 kabisa ndani kwa ndani. Guhera ku mupaka Gatumba kugera mu mujyi wa Uvira haravugwa ibintu bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Ni mu gihe kandi turaza kunyarukira mu gace ka Bukavu, isahurwa ku ruhande rwa mama 23 rirakomeje. Induru ni nyinshi ku baturage. Amaye nka data abaturage, ati ufite amafaranga wese utari gutanga ngo umusanzu mu kurwanya ubutegetsi bwafashe ngo rwose uyu nguyu we ari kuyitaburirwa irengero ndetse n'amafaranga ye akayamburwa. Ibi rero tugenda tubigaruka, ibi byagiye bibera mu bice bigiye bitandukanye, harimo igice turugenda tugarukaho cyitwa Mpanzi, agace ka Kadudu n'ibindi bice bigiye bitandukanye mu mujyi rwagati wa Bukavu. Ibi byose rero ni ndani kwa ndani 5 kwa 5. Abatavuga rumwe rero n'ibyemezo byavuye mu iburanishwa ry'uwitwa Constantin Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Baravuga ko witwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ari gukora ikosa rikomeye cyane gufata umunyapolitike nka Constantin Mutamba wamufashije kurwanya inyeshyamba za 23 asiga akamufatira biriya bihano. Ibi rero ni bikomeje kugenda bitangazwa. Wowe urabyumva ute ku gihano cy'imyaka 3 witwa Constantin Mutamba yahawe akora imirimo y'agahato ndetse agasubiza miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashinjwa kuba yaranyereje yari yarahawe ngo yo kubaka umuhanda ndetse na gereza Kisangani. Ibi byose rero ni bikomeje kugenda abivugwa ubwo uwitwa Constantin Mutamba yari kuburanishwa ku munsi w'ejo. Abagera kuri 2 bararashwe, 16 batabwa muri yombi bitewe n'imyigaragambyo yagaragaye kuri societe civile
yari yanze yuko uyu Constantin Mutamba Pluton atabwa muri yombi. Ibyo nibyo tujya kugenda tuva imuzimu. Ariko rero muri Kashemeri mu ntara ya Kivu Amajyaruguru haravugwa imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru yahawe nimwe mu mboni, ati FDLR yongeye gucacenana na M23 muri aka gace ka Kasheberi. Ese byifashe gute? Biciye mu itangazo ry'uwitwa Kanyuka Lawrence, umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23, aravuga ko bazengerejwe mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya FDLR, bashinja kuba magingo ya ngo babarirwa mu bihumbi bitatu. Rero uyu Kanyuka Lawrence arakomeza gutangaza ko ngo FDLR ikomeje kubazengereza mu ntara ya Kivu Amajyaruguru, nkuko aya makuru akomeza kugera ayatangaza mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turazi kunyarukira ahitwa Ikobo muri territoire ya Warikare mu ntara ya Kivu Amajyaruguru nyamuna, bikomeje kugenda bibyara amahari hagati ya M23 ndetse na FARDC. Ni mu gihe drone zo mu bwoko bwa CH4 zagabye ibitero ku mutwe wa M23 ubwo wari wamaze kwinjira ahitwa Ikobo. Ibi rero nibyo tujya kugenda tuva imuzingo. Ni David Hussein nkuko unyumva owe udukurikiye, urinde uherereye. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo usharinge ukomantinge nyankuna, asige dukomeze kugenda tubara amonkoro n'ibiganiro abikomeza kugenda abitambuka hano. Ni 5 kwa 5 ndani kwa ndani kabisa, twimatatura agace kabisa. Mboneraho n'umwanya wo gusuza umutaramu bita kabisa, umutaramu bita Franka ndagusuje cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika Muteyambo. Umutaramu bita Victoire ndagusuje cyane Muteyambo. Abataramu mere Congo Brazzaville by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi mu Kirundo cy'ibitoki Mbateyambo kabisa, ndababwiye atamaro Imana y'imigisha nibikomeze kwanama. Twese cyane rero mu buryo burambuye bw'aya makuru, reka tuyahere muri Uvira muri rusange. Abakurikirana iyi namba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakomeje kwibaza amaherezo y'intambara y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko ku mujyi wa Uvira, umujyi w'agateganyo w'intara ya Kivu Amajyepfo. M23 mbibukije neza ubwo yigaruriraga umujyi mukuru w'intara ya Kivu Amajyepfo Bukavu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025, yahise itangaza ko igihe ari igitoya cyane ikigarura n'umujyi wa kabiri w'intara ya Kivu Amajyepfo Uvira. M23 yagerageje ibishoboka byose, yakoze diploma militaire uko ishoboye kose, igenda ifata ibice ikongera ikabyamburwa, ariko Uvira iranga ibabera amenyo ya ruguru. Magingo ya rero M23 ngo birasa nkaho kureba muri Uvira ngo ari nkuko indogobe rwose ngo yakwinjira mu mwenge urushinge. Ati ubu rwose M23 nuko igihe yamaze kugenda ikurwa mu bice by'inyengero z'uyu mujyi w'agateganyo wa Uvira. Ati magingo M23 irageramiwe mu buryo bukomeye cyane, ati urugamba rukomeje kwibera urugamba. Ati ni mu gihe M23 birindiro byayo byose biri gushegeshwa, biri gusenwa hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa drone CH4 ndetse na kamikazu. Ibi rero ni bikomeje kugenda bitangazwa. M23 rero ngo amarira ni menshi cyane. Ni mu gihe Human Rights Watch ndetse na Croix Rouge itangaza ko imibiri ya M23 inyanyagiye mu bice by'intara ya Kivu Amajyepfo. Ibi rero biravugwa yuko hari indwara z'ibyorezo zongeye kwaduka mu ntara ya Kivu Amajyepfo bitewe n'umwanda uri kuhaboneka. Aba bantu ngo bahaguye ba M23 batari gukurwa muri ibi bice. Aya ni amakuru ari gutangwa na societe civile nyamuna. Ahitwa muri Uvira rero witwa General Gasita Wazalendo, ati turakwivugana turakurahira aho twinitse Rukara nyamuna. Ati ibi nago biri buze gushoboka, ibi nago biri buze gukunda nyamuna. Ati mwagambaniye igihugu kuva kera ariko ubu ngubu nago biri buze gushoboka. Uwitwa General Kasita rero arashinjwa kuba akomeje gufatanya n'umutwe wa M23 kugumya gutoteza ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Uyu General Kasita yamaze guhabwa ambarigo, ubu magingo niyemerewe kurenga umujyi wa Uvira. Wazalendo yamaze gutangaza ko igiye kumukurikirana mu buryo bukomeye cyane, ikareba ibyihishe inyuma y'uyu General Kasita. Uyu General Kasita rero Wazalendo yo irakomeza guhamya ko ngo ari umwe mu basirikare b'igihugu cy'u Rwanda waje kuri mission muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse
akaba ari umwe mu bafatanyabikorwa b'imbere cyane n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni bikomeje kugenda bitangazwa na Wazalendo, avuga ati nanjye ndani kwa ndani 5 kwa 5 ngende nkuraho ivumbi ku makuru yiba bikomeje kugenda bitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Guhera ku mupaka Katumba kugera muri Uvira haravugwa icyitwa operation ikomeye cyane, haravugwa isaka gusaka bikomeye cyane. Ubu tuvugana nuko tugendeye ku makuru aturukayo, igisirikare cya FDNB cyamaze guhabwa inshingano z'ubutasi muri uyu mujyi wa Uvira. Ubu ngubu kiri gusaka urugo ku rundi amakarita y'abaturage hejuru, ati muzamura amakarita yanyu. Ni mu gihe rwose uyu mujyi wa Uvira FDNB bikomeje kucunga nkuko rwose ushobora gucunga inyama yawe kugira ngo igisiga kitayijyana cyangwa imbwa itayijyana nyamuna. Uyu mujyi rero Uvira nuko FDNB nayo ikomeje kuwucungira hafi, ivuga ati kuwutakaza no gutakaza igihugu, atabo duhanganye nabo turabazi, ati ni bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwacu. Ati rero FDNB yatangiye ikintu twakwita ama operation, ikintu twakwita isaka rikomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira, guhera ku mupaka Akatumba kugera mu mujyi wa Uvira. Ana makuru nahawe n'umutara munyamuna. Uvira ubu magingo yaravugwa umutekano usesuye mu mujyi wa Uvira by'umwihariko, ndetse n'inkengero zawo biravugwa yuko rwose akomeje kugaragara ituze, usibye agace ka Kaziba nyamuna, agace ka Kaziba bikomeje kuba tombe nyuma y'uko rero Wazalendo isohoye itangazo ivuga ati abasivili, abaturage, ababyeyi, abana mwese mugume mu nzu, ati bigiye kuba, ati birakomeye cyane. Wazalendo nuko amakuru ari guturuka mu gace ka Kaziba yamaze kwataka ifatanyije na FDNB aka gace ka Kaziba. Biravuga ko Wazalendo yamaze kurasa bimwe mu birindiro bya M23 yari muri aka gace ka Kaziba. Ati saa n'isa dushobora kuza kumva Kaziba yamaze kuvamo, cyangwa iyi Kaziba Wazalendo yongeye yakuwemo. Ati Kaziba uko byagenda kose iri muri strategique Wazalendo yamaze gufata ko igomba gusohoramo M23 nkuko yabikoze mu karere ka Minembwe. Namwe mu makuru rero dukomeje kugenda duhabwa ahitwa muri Bukavu rero haravugwa icyo twakwita ngo ni uhohoterwa rikomeye cyane. Mu M23 mujejeta faranga rwose utari gutanga umusanzu ngo rwose ngo kubyo atunze ngo atangeho 50%. Uyu nguyu ari kuburirwa irengero nyamuna, cyangwa ibye byose bikajyanwa, cyangwa M23 igakoresha strategique yo kubitwika. Mwagiye mwumva inkongi z'imiriro zagiye zibera mu mujyi wa Bukavu. Ati ibi byose ni byagiye bitegurwa na M23 itwikira abajejeta faranga banze kugenda batanga imisada, dore ko izi nkongi z'imiriro ubwo zagendaga ziba M23 niyigize itabara ndetse niyigeze yihanganisha imiryango yatwikiwe. Ibi byose rero biravuga ko ari ama operation M23 ikomeje kugenda ikora ku bantu batavuga rumwe nayo, abantu babona neza ko ubutegetsi bwa M23 na numbero bufite ndetse n'ibikorwa bizima bufite. Bakomeje kugenda rero batwikirwa ndetse abandi bakamburwa bakananyagwa imitungo yabo. Aitwa rero muri Kashebere haravugwa ikotaniro rikomeye cyane, haravugwa urugamba rukomeye cyane. Ni mu gihe M23 ikomeje gutabaza cyane, ivuga ati mudutabare, ati Mana ni wowe ukwiye gutabara wenyine, ati ibintu byakomeye muri aka gace ka Kashebere. Amakuru dukesha zimwe mu mbone mu gace ka Kashebere biravugwa ko M23 bwari iri kwirondo mu rukerera rwa tariki 3 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025 yongeye gutara mu mitwe n'igisirikare cya FDLR kibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abatanga aya makuru batubwiye ko abari abasirikare ba Wazalendo ahubwo bitewe na strategique M23 ikomeje kugenda ikoresha ngo kujya yumvikanishe ko aba FDLR bagihari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko iyo bagabweho ibitero ngo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ngo rwose ngo yahita bavuga ko ari Wazalendo ngo yabibagabyeho. Ibi rero nabyo ni bikomeje kugenda bigaruka mu karere ka Warikare, aho rwose mu gace ka Ikobo amarira ni menshi cyane ku barwanyi ba M23 nyuma y'uko rero abarwanyi binje muri aka gace ka Ikobo
kuri strategique y'uwitwa Felix Antoine Chilombo Beton amaze iminsi ari gukoresha indege zo mu bwoko bwa drone CH4 ndetse n'indege zo mu bwoko bwa kamikazu. Mama 23 yongeye kugabwaho ibitero muri aka gace ka Ikobo. Ni ibitero byasize Mama 23 yirukanwe muri aka gace ka Ikobo gaherereye muri territoire ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibyago bikomeye cyane no bikomeje kugwira Mama 23. Mama 23 igaragara nk'iyabuze iyo ayo icira nayo imira. Ibintu byakomeje kugena bigora Pluto mu bice bigiye bitandukanye, yaba mu ntara Kivu y'Amajyepfo yaba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa yuko rero uyu mujyi wa Goma wamaze naho kugenda ugotwa. Isa n'isa dushobora kumvamo imirwano cyane cyane mu gace ka Nyiragongo, agace kitwa agace nabonye bambya Kandosho. Ngo utuduce dushobora kuza kumvamo imirwano mu minsi iri imbere. Uko byagenda kose ati n'agace ka Karisimbi utuduce ikintu twababwira haraza kumvikanamo isibaniro. Ngo Wazarendo biravugwa ko yamaze kwinjira muri ibi bice bya Nyiragongo, Karisimbi ndetse na Ndosho. Ibi rero turaza kugera tubihanga amaso, reka tubitege igihe ubundi uru rugamba rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuzarutega ibihe ibindi byose tugende tubihanga amaso nyamuna. Kuko twese umunyarwanda niwe wabyaye umwana mwita waribera kurora. Natwe ubwo ngubwo rero reka tubere kurora nyamuna, turebe iby'uru rugamba rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Constantin Mutamba ati ndakatiwe rwose imyaka 3 y'agahato. Ati ariko iyi myaka 3 sinyishimiye. Abemeranya n'uwitwa Constantin Mutamba rero nuko bakomeje kwigomeka kuri leta ya Felix Antoine Chilombo Kisekedi, aho magingo ya uwitwa Felix Antoine Chilombo Kisekedi bishobora kumugora mu mitsi iri imbere bitewe n'iki cyemezo yafatiye uwitwa Constantin Mutamba. Constantin Mutamba rero bibutsa ko yakatiwe imyaka 3 y'imirimo y'agahato, ndetse ubwo yakatirwaga ku munsi w'ejo wa tariki 2 abaturage babiri bararashwe mu mujyi Kinshasa. Abandi bagera kuri 16 batabwa muri yombi bitewe n'imyigaragambyo yagiye igaragara. Mbere yuko uyu Constantin Mutamba ajya mu kuburanishwa, urugo rwe rwabanje gusakwa n'abasirikare ba Special Force baturutse i Kinshasa. Babanje kurusaka nyamuna, mwagiye mubona mu mavideo abari muri za groupe nagiye mbashyitsaho aya mu video. Rero murumva ko uwitwa Felix Antoine Chilombo Kisekedi ashobora kumanika gati yicaye kukamanura gahaguruka nyamuna. Ni ibintu bikomeye cyane kuko gufata umunyapolitike nk'uyu nguyu Constantin Mutamba ukamuta muri yombi, umuntu abaturage bafitiye icyizere kingana gutya, bishobora kurangira rwose umanitse agati wicaye kukamanura kazahagarara. Nibikomeje kugenda bigaruka. Ni David Hussein nkuko unyumva mwenyekiti mwenyewe kabisa muri izi mikoro. Ndagira ngo ngushimire. Ndagira ngo ifurize kugumya kugubwa neza aho ukomeje kugenda ubana natwe, komeza ugubwe neza kandi amahoro y'Imana n'imigisha ibikomeze kubana namwe. Kuri uyu munsi wa gatatu tariki 3 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025, aho uherereye hose ndagusaba kugumya kugubwa neza, ndagusabira Pluto kugumya kugubwa neza.